Halo teman-teman, wow ada ondel-ondel sama balon emoji nih teman-teman. Wow, mantul-mantul, ini ada balon emoji warna orange nih. Wow, lucu banget nih. Yuk kita pecahin teman-teman, balon emoji warna orange-nya teman-teman. Kira-kira hadiahnya apa ya teman-teman? Yuk 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 kita pecahin sambil bernyanyi. Meletus balon orange. Satu, dua, tiga, aku pecahin. Wow, ada hadiahnya nih. Wow, kita dapat permen kaki nih. Wow, mantul-mantul. Yang ini pegangannya copot, teman-teman. Ayo kita kumpulkan permennya. Wow, asik-asik. Kita dapat ondel-ondel pakai baju warna oranye sama hewan badak bercula satu nih, teman-teman. Wow. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Ondel-ondelnya juga kita kumpulkan. Empuk ondel-ondel pakai baju warna orange teman-teman. Wow. Mantul-mantul. Ayo kita cari lagi di sebelah sini. Wow, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada balon emoji lagi nih warna biru lagi senyum. Wow, ini ada kepala abang ondel-ondelnya copot nih. Ayo kita pasang biar bagus lagi. Wow, tuh kan ondel-ondel pakai baju birunya udah bagus lagi nih teman-teman. Wow, ayo kita pecahin teman-teman. Balon warna birunya. Meletus balon biru. Wow, kita dapat lato-lato warna orange nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, ini kita dapat macan tutul. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan abang ondel-ondel pakai baju biru ini teman-teman. Wow, asik-asik. Yuk kita lanjut cari lagi di sebelah sini. Wow, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada balon emoji warna merah nih. Wow, balon emojinya kita pecahin nih teman-teman. Kira-kira isinya apa ya? Meletus balon merah. Wow, kita dapat telur berhadiah warna pink. Ayo kita buka. Wow, ada uangnya nih teman-teman. Wow, kita dapat uang 10.000. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, ini kita dapat hewan anjing putih. Wow, guguk-guguk. Ayo kita kumpulkan. Ini ada abang ondel-ondel pakai baju warna ungu. Yuk kita kumpulkan juga teman-teman. Kita lanjut cari lagi yuk di sebelah sini. Wow, di situ ada ondel-ondel dokter tuh teman-teman. Wow, ada balon emoji juga tuh warna hijau. Wow, lucu banget balonnya teman-teman. Yuk kita pasang kepala ondel bu dokternya nih teman-teman. Biar bagus lagi nih. Kita pasang di sebelah sini ya. Wow, tuh kan bagus lagi teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita pecahin balonnya. Meletus balon hijau. Wow, kita dapat telur berhadiah warna biru nih. Ayo kita buka. Wow, hadiahnya permen viral nih teman-teman. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita dapat hewan juga nih, hewan kerbau nih teman-teman. Wow, yuk kita kumpulkan teman-teman. Ondel-ondel bu dokternya teman-teman kita kumpulkan juga. Kita lanjut cari ke sebelah sini. Wow, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada balon emoji warna kuning. Balon emojinya lagi melet nih teman-teman. Wow, yuk kita pecahin yuk teman-teman. Balon emojinya kira-kira hadiahnya apa ya? Meletus balon kuning. Wow, kita dapat permen Yupi nih teman-teman. Wow, asik-asik. Ayo kita kumpulkan teman-teman permen Yupinya. Kita dapat hewan lagi nih teman-teman. Wow, ini ada macan putih. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wah, ini kepala ondel-ondelnya copot nih teman-teman. Ayo kita pasang teman-teman biar bagus lagi. Wow, tuh kan ondel-ondel bu polisi kita udah bagus lagi nih teman-teman. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari ke sebelah sini ya. Wow,
Ada singa capit sama buaya capit tuh teman-teman. Wow, singa capitnya lagi makan bustayo nih teman-teman. Waduh, waduh. Ayo kita ambil teman-teman bustayonya. Ini ada bustayo warna hijau. Hei tayo, dia bus kecil ramah. Ayo kita mainkan capit singanya. Jangan sampai kena gigit ya teman-teman. Waduh, aku digigit nih. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Ini ada bustayo warna biru. Hei tayo. Ayo kita mainkan capit buayanya. Jangan sampai digigit. Capit buaya giginya banyak sekali. Waduh, aku digigit sama capit buaya nih. Wow, ayo kita kumpulkan teman-teman capit buayanya. Kita lanjut. Wow, di sini ada motor balap nih, teman-teman. Wow, ngeng ngeng ngeng. Motor balap warna merah. Wow, keren motor balapnya nih. Ayo kita kumpulkan motor balapnya, teman-teman. Kita lanjut cari ke sebelah sini. Masih ada nggak ya, teman-teman? Wow, masih ada nih. Wow, kita dapat pesawat AirAsia nih, warna merah. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan, teman-teman. Kita lanjut cari ke sebelah sini ya. Wow, sepertinya udah nggak ada nih teman-teman. Teman-teman udah ada keranjang aku nih. Tadi kita dapat apa aja ya? Ada anjing putih. Terus kita dapat macan tutul. Wow, terus kita dapat badak bercula satu juga nih teman-teman. Wow, terus kita dapat apa lagi ya? Kita dapat kerbau. Wow, terus ada macan putih juga teman-teman. Wow, terus kita dapat motor balap warna merah. Wow, terus kita dapat bustayo warna biru. Hei tayo. Terus ada bustayo juga warna hijau teman-teman. Wow, terus kita dapat pesawat AirAsia warna merah. Wow, mantul-mantul. Terus kita dapat capit singa. Wow, terus ada capit buaya juga loh. Wow, keren. Kita dapat apa lagi ya tadi teman-teman? Kita dapat permen kaki. Wow, terus kita dapat lato-lato warna orange. Wow, mantul-mantul. Kita dapat telur berhadiah warna biru dan telur berhadiah warna pink, teman-teman. Wow, ada ondel-ondel Bu Dokter nih, teman-teman. Wow, mantul-mantul. Terus ada ondel-ondel pakai baju warna ungu. Dan empuk ondel-ondel pakai baju warna orange nih teman-teman. Wow, masih ada satu lagi nih, Bu Polisi. Ondel-ondel Bu Polisi. Wow, masih ada lagi nih teman-teman. Kita dapat ondel-ondel pakai baju warna biru. Teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Semoga sehat selalu. Dadah.